Yeshua troanya ingo imi ablay. Milong alfa bado omega. Mikular gat kum gaktin gat jongme. Miong hagaba iaseng tang ar barlaingut haga kirteng gat jonga milong ringkat. Troanya yos mo babla dab dal lupa gini gat jongka. Troanya ingo imi troanya. Kini ki arah jamut ki angel lagi jomai ki ladap dhan lepas hak ni gamandan. Ngaburam mi mego tra Jisu. Bedai mami bedai banyo ka buram ka jingo bat ka jingo baro go tra. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the power. Try ban nganget ket bang ang yen gede go po. Wat tang shin shi try nganam not ban ktai go buram ka jami Jisu em try. Kaburam golong jami abah, kaburam golong jami ukpa janga. Yeshua, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Miongkat kum kaktin jami drawing along mo bang along go pa. But kaktin ka jami drawing kapan ken mao. Bangingin ikikon jami mi beli ukpa jami drawing. Kublay sibon kat netra mi walam mi gini mensim ki bagada nganget hakene ka metro kinamuan banwa inga ubre ubam long droy
Hanrei ngadoi ketai gadonot jegi bakin wat ya me aba. Ketai gadonot jegi bakin wat ya me go Jesus. Nilai pokok gimen simbok kedor gibadan kene ngamadan ki encounter you Jesus minta ke bang akran. Nilai pokok piu you Jesus minta ke bang akran. Ni piu Jesus. Ai ba piu Jesus. Jesus kita di breu ke bai mi minta. Reveal haki try. Kita ye try. Papa ka buat jame. Holy Spirit touch. Mesin tu boleh penpau ni kapur nilai pawat ke ba pinangnya. Piu Jesus. Pinam dan bakta ya pikir ba pinangnya ngada kapur. Ni station din hoi. Sekali kalian ka diam jangan. Iki angel tu turajuan hagi sakasong ba pipisong. Pet kaburam tu turaga. Brakadia lebros taida mantulo robo santa carana bayande rabamente kente frente rebo sahabradie robo bobo saya reketele de bayanta rara bayande. Hallelujah. Today subon Jesus midam gele gopo. Today subon merse ko midam gele gopo. Nya shame ka buram ba Jesus. Hallelujah.